Abusuafo mema obi bia kwa badeba emergency Ghana TV so na me dem fisa anka okoye adwuma ye na adwuma wura ne ye hyehyeye e ma ne hu de ope anase akatua no se na esitie enhyehyeye eda so no na abrante ide okoye adwuma no ne maame no anya hyehyeye bia ne nkonkohwe nsem esi weche no enye nsem ketua ne nkonkohwe nsem so maame no nso edi tudwa emra ne banso a video ni bisa to aso website dey account say pacho ya frame kwame edusei edusei anopede na do nam anopede de nam ne se me ne company aye from Leon company aye Leon chere say nyame ensawum o say a company ne say Leon dash YLYON enti meaning na chere say Leon Leon o say chere say nyame nsawum o ye sure o ye sure that say sala me o na me no ma ya adwuma emfie aduasa enumni ma se me mre nyina wo onho na ma me no ya Elizabeth Oduro wona ye daleta na woye ya woso ogu adwuma no na woka kire ne se ene ye wonya me kwan na me nko na me di nachi ache woka kire me se okobi adwuma no foforo na obefre me me so me kan se wo de wonya me kwan na me nko afi de be ya se wo si me yale no wo de 30,000 300 million ebi mame enti ya no ni makwanja woni akwanja bia de mame na me si yade na me yade no so kra no sika la de mame kra nu yade no enho popue bia enti no je si asoma se me mre nyina wo no ho enti ja me kwan na me nko afebu sa me se sen na umfa mame na me si mame 275 Ghana cedi 1000 Ghana cedi 275,000 and I said 200,000 okay 1000 Ghana cedi titi scanner saying 2.750 billion kai ana me kaje say ma say me nyina say menya 58 years mitimi nya bibia biem enti on fa say ska no ema me afa de ba no say me wo ho na lawyer so dia ba say me ana me gya ya adwuma no enti enya dia wo diska no ebe ma me ana me kaje say menya ya adwuma no me gya adwuma no anka adwuma no safo akura me ana me de kire no enti ho man wo ka kire wo ka kire me say me sa dia me fa nko court ti me koduru court ho man am say the lawyer me koduru a lawyer say consultation fee afa me hwe sika bia so ni me ho minti fee consulting fee o say consulting fee me si minti me na ni nya bi 5 million ana me si me nya ti sa nkrata no krampo no me de ma lawyer no kra ka no ho ana me hwe ya me tuma ni me hu ba bia me famfa ana me se me de ba aha amamo boa me na mo agiska na ma me se me ni bibia metima ye biem ejedu say nti wakwa wura court adwane men asano no ukwa ede ne si consultation and answer consulting fee na consulting fee no 500 Ghana cedis no nya bi and I'm the bedroom high ja we adwuma how many years 35 years why adwuma uja ye design afimu nti waja why adwuma 35 years waja atena fie 1 year pen wuntimi nya 500 cedis ntua ma lawyer nkan asem ma o chese ayimia no adwuma me ye no ma anya me ho se me bokro no bi wom ana manya sika ode be ma me no ye no ana me ye nti ama wono so no ye no so ntina ama wono so ahwe me ama ma ye sa adwuma na ma na duru sa ade ne ma be na mo ye de din kai no ye ton photo ho niama okay photo ho niama se sen de di twa photo a camera any film ni nyina na ne twa a kire ne de camera ene de video cameras ni nyina na de biem na a kire ye photo no ye rough no wo ye no paint na si film ne de eno so ye de ma na ton film ne ye de share camera no mu ne ye twa eno ye tetede na no modi hye a yetimi nya saman ya as tape bi no film satam na se film ntina na mi hu ade kro anye no okay ene ye de no na satam no mu na me no nyina gu so aye adwuma no abepemo sa last year ya momentum tete ye no woni adwuma wura no se fa elura anade edin company ni din de Leon eti company Leon na woni omo ye adwuma no agreement ben na mo call yese bia bosome obetua wo kasen sikasen wo de be ma na percentage anase na ye salary
ye no de me ne no antrase anya hye ni bia esan se satam no na me no misa kranti na me ne wo mo no namwa ana na wo mo no mame sikan kakra se bia o ya wo se 50% je sabe no anya fisen satanam wo 25 na o sha se no mo ye adwuma eti wo kono na tu nwa cha adwuma ana se den na unu obi kwaye adwumaja no agreement ubetua me kasei ebia daily chop money ubema me say ni nyina ma anya san hye ne de anya bi eti bosome so ana ontua wo ka bosome so a sika ono amu no epebia no de amame eti bosome no eti me yase bosome no Samuel last year no aye bejai no no ma 600 600 cedis okay eti 35 years amoye adwuma ni nyina no wanti me ehun se bia company no sei na bosome ye tua me ka na me so mate se di abobra me bo akohoma sei ni nyina nya san hye no bi ende san hye ne de obi aka se me ne ye ya toro na wo ye den wo ho me de me ton me na me ti store no no na wo ti ano de di ka na me ti wo tachima me nya 15 years wo ho wo nko akotena tachima ne ye adwuma ye sa adwuma no enkransa tachima ne he atwuma dabi kumasi tachima na abun tachima okay bunu ezongo ho no ma tachima ezongo side ben mayanka kwan no opposite be na first ye gwa no omo market ne wo ketwa no na efro ho no wo bobepo no okay fa so wuru run about wo de okay that's a one grand line no unru one grand line ho no mase ho no ye de kremofo na so den ye wo free kumasi ase na wusane na wo bobepo no ani fa so wa press before so de wo trap press before no esoro hono okay eti ya hono na shop no nso so eniema na bi na moto na edi kro na nso da so eti se ya na yakoni ekobo odin a obi a behu se eja du se wona na ete shop na obi a behu me se se akra mi bodin se si eya bo mi din a mehu ma ase kra no obi a tachimanfo obi a wetwa photo bi anime enimo eti omo etwa photo wo hono no tetefo no bepem na ne hwan din na be kai se bi a wo customer nie se de be on behu se eja na e kasa yi photo lab no fa nema wo ho photo lab na yikura ho photo lab kura bi photo lab no fa na wo munufia abro sign so aha no mo no kura no ne me ediga na Steve nso Steve Steve de no ojomo no nso fa nema wo ojomo no de ono so fa nema ga bi ni mo ridine brand brand kan na fini de tintin to Steve no fa nema wo tia bisa na ne hono mo aso ele na man ba ko so o ye friend Bob no nso ye djuma nyina fa ne ma wo na eja wan kasa waja wo life uko school dru saying school na de man kwa nuru ba bia na wonu obi kwa kwaye adwuma akatue nim enhyehyeye bia nim tina wo ye adwuma ne saying ko ba se na me wo fa wo adwuma no hono ma no ye na chese ono be fa me say I say me won na si didi eti we didi 35 years ayentu ya woka yentua me ka sika na me di ka kan say nei last year kra sika wo di tua me wadwuma mu yesis eto da bi edi a no o ma yebi se bi age 26 fato aduanedi ana eyin wato pan no ebia bread no wato awase wo so je ba ko ba se o sheda tu o sheda party akase woni me nhyɛ sɛ bia watwa me ka 6 ebia 600 no na what di 20 something years kra o te abrochire wo hwɛ chire ma no ati me hwɛ chire ano waba eti wo free tachi ma na ansa ko he me saba kumasi ha okay donkek ye ko donkek ya na branch ni bi wo ho de se de ni nyina wagu de ni nyina wagu no de na wo ho na me wo ho na ebi wo ho aden eka bi na ba ya ogu na na se den de bi eka bi ama de ba ya ni nyina ne se be wono maame no ankasa obene ne wa ha no ne yere ne manne ne nana no nyina obi ani ha entine sa kwade se mimin mom ene no nko na ye saa adwuma no e wa ha enti wo hwe ye no aze se be bia wono so aduro no wanyini enti de be se wo sa adwuma no ogu no enti wo ka kire me se wo ko bia bi e wo ne brother efie bi mu enti no ya na me no akọ na me se be bia manya duro no mitimi sa anye adwuma foforo bia biem na me fa na so fa ko bo bra na me fa enye dem de beye
ana me de ba ya me de beto mo anim boni dia macho o ka che ne se o ma osika no na fa kobọ bra ne dia asem na o kan o me ka se akwa kodu se ne lawyer e chro nkrata na montam te sen e ba ne sen na ye duru san pempenso yi de e ba ya me duru pempenso yi ene se me ka se on fama me o ma misika no afa de ko ba ne se o pa kire se 300 kan de ma me first no eno afa be na o de sa 30,000 last year o yare no me yale ni mu ho no mu na me ho ato me ya ye tua ka no aha ene wode eno ma me ena me tua ai okay enti wode ma me na ye de bi kan ho de ko tua ya ka kakra enti me ba na me ka kire ne se o ma mi sa sika na hello malizi kafra hello malizi hello Pacho meet you. Oba pa we de kafra gina so kakra bi ma me na tie enkomo a Mr. Du say o die no se de be ya ye bi sa wa betimi ayi wa no yiye ama me wai wa nti ma me mesra wa gina so kakra ma me wai yo me da say eja to aso ma me tipika ya 300 no de e ma me no ekotua e kan wie na me ka chen se sika 300 no ye no na o de ma me ne de esua enti onfa binya den enka me ho timika so onfa bi nka ho no afi na masa hwa busumi nsia wonfa ema na me call human rights ho na me ko ka kire wo mo se na tienti wo mo frɛ ma me no na wo mo ne nka yanum na lawyer no ede san letter ne ba ya wo so ko court enka wo ko pi so a wadwane adu hai etu du wonum na o kan se wo betu ya sa consultation fee na de na kan asoma me kai ya na se ne me ko hwe abanti wonye grata no mu ho na me kwaba na adwa na ti grata no gu no ho de sia eja du se wadwane free court wadwane free lawyer nchen ti wo waja grata no na sabe na kan grata ebe den wenya ya no na mabai Mali Zimpacho, good morning. Hello Abapa. Hello Mama mi tewo mi Mali Zikafra na mente won kampacha pombo ko de Mini mo mama ne wo mo kasa Mali Zimpacho haye Losin TV ye wo Kumasi ya frame frame poma me pacho utie me why Mali Zimpacho utie me me pacho ane okay me pacho haye Losin TV ya frame poma me wagidie se producer di kan no wakasa na me se menti sa you know some no me wo mama no mo kasa no see Lord producer can see be ben ha enu ntina me so mabamu amene wo kasa mpacho nti mitimi to aso me pacho say enu ntina mabamu amene wo kasa mitimi to aso me pacho we de na me aduma chiro betime nka me pacho woni mbema bia ye frɛ no agya du sei me pacho me se atire ni na wo betime nka ebi ma me wonim enu ntina ye frɛ wa no pa enu di nkomo sɛ agya du sei be kana sem enti ye be frɔ na wo so wayi wo ho ano ena agitum sɛ wo be kasa ene ye de aduru afidie so enti ma me pacho agya du sei asem a wode baaye no ye referee for ye gina mfimfin ye ni efa bia enti ye ntie su hyenfa emu asem enu ntina ya frɛ ni die mu ye de ni die ma pa a ye fra ma wo so wayi wo ho ano esi pacho san frɛ Mali Zima me na o meyi ne ho ano ma me enu ntina ye frɛ wo sɛ wo so bra be ka wo de bia na ensem agya du sɛ kan wo ka bugu so enti bra ne be yi wo ho ano enye akire yi mefrɛ mo akire de eye no ho a ti yesrɛ wo a peke call no na eyi wo de na no ne ye hwɛ de enti a wo ne obi aye adwuma 35 years mo anya nhyehyeye bia na bia na agreement foforo bi wo ba bia minim enti Mali Zima mesrɛ wo a peke call no na ye ni nkomo na ye hwɛ de enti a wo ne agya du sɛ ye adwuma 35 years ye wantua ne kada na 600 cedis na agya du sɛ wode ma wa no sɛ ye den chop money sɛ ye ntimi nya bibia sɛ no na mde bi fruka ekoba there be bia na wakatua ne sa 600 no because obi betimi afọ adwuma me meti bia afọ adwuma na amambo so me 20,000 a betimi aka sɛ ye me chop money bia no no so na katua a wonim saboso me wode ma wo no sɛ bia ye na adwene de a onu mom na adwene sɛ eye na katua de a ena na sa katua wode ma me no yes eti na wo sɛ nka wo mom ubisa ne sɛ me no wa ye adwuma akyɛ na nka me boa ma adwuma na gina na sɛ sɛ ya kwa ye nim eti akatua eye sen ba wa misa ne hwe na sɛ ne mpacho line ben all right hello
All right, man, so I'm friend na o meyi na no ma me wa ha because say me say ono so ne dia e beboa me pa e beboa me we case yi ho. Eti na wo se nka one ne ye nhyehyeye. Say me no ye adwuma 35 years e enough. E ye kwa tenten pa. Na o ma abosumi 600 da e bia no no na katua no no. Eti se wo gye adwuma akwa. Oni sika bia so de ma wo. Yeah. What you are Kabusumi 600? They be an Nakatia no. Nakatia no, send young camera, you know, or better your mammy, appear at 2 babies, a senator crano, and a committee Wednesday crano, 35 years, can you get well? Now then, as I bring in now, went to Minanka, a fair Jumano Montamu Tetsino, a fena airport than a mountain. Say, you know, I call by a me coshasia, in Naya Meshasia cano, and I just say, Bass and you just had you when you go to Manocra. And it's a senior, you know, a mimi woman, I'm home. Actually, shops no na more do saying. So that the Satama na ye photo de na burube sinsia. No bi wakra. Okay. Ne bi wakra bi wokuma tachi man. Eni hanmos anti. Ne dos. Tese also what you saying? Me se meje 275 2.75. Yes, 2.75 billion titiscano. Ajana sikaya sondodo. Ano den ye mame ano de kabaka no odene se me mame no so no se nya de se me no minim se onya ntia me ha no e wo ho okay ntia ba ne se ne ko pie lawyer nche woni ne ko ye pinchen na eno ane you know human rights wo no ma na de me ho yan se na mo ko human rights no de ne ko si wo ho ya ko ya me da no me wo fie no mo frem se me mra me ko no ne lawyer ne ti ho na the Omeka Chamianom di Pipe. SM, and I, you know, human rights. That's a human rights in Womana Oko report. But today, Okwa Koshiana, the lawyer, Ekita paper, mammy. I say, when you mean Sadia, and I also open and I'm a catcher, and I'm a catcher, you know, and almost so they cut a mammy say, Memfa, and court, no mono, intimacy saying no hornamo, and for mammy. Intimate fan court, not court. Enya mame ya no na me kokoto ya se me call lawyer hodo mo me call ya se consulting fee anti me di me now 500 cities there so they achew mame na me e bi ho come di me ka kura ye 500 cities there or the lawyer ne dey achew kura ti we se kura me ka kira de se gise me call se me ba no hono mo abaya gise me call ya kura se kasafe na me call e hono mo na me ko hu akrajefo no bi na me gi sika ne bi na me di aba abaye sa adwuma no ti sala me de ya madwane no kasapen wo kwa ko hu koko krachefo no na obi akoko yete a woni bapani bema wo mu ya discover on 500 cities de me hu ni say e koko bi kra 500 cities no a sika na omo de firi oba no esa se sika wentimi wono no sika na nya bibia ma me nti no ye no abi na me de bi high dan time na wo ye na adwuma na ho ne high dan ma o tama me adwuma no mia atama mot ayin tachi man no ena na se omo na high ba oba kumase ne de wa na high dan ba kumase de mia na high me dan ye be ma lawyer asem we de me be se me ne lawyer Francis Opoku ye to ne ye di ai se malizi ese oni ye nkasa ese ye to case we na ye di ne frenchem se unu obi aye adwuma 35 years mo anya agreement bia so does this mean say na wo fanyansa kwa bi so we ya kutuma me yoto agro eno so ya agofon ni die ya papa o se de odi ya kra o so obie o afi na okobie adwuma no bi foforo enti me mentena se na afinie no we yi we free mu no say na se mo branches ni bebre ni nyina se de ni nyina watu ni nyina mu enti malizi mesrawa we die enya twema mentwenya ntokwasem 30,000 or de ma no di asem na o kan de ka won say eye wakatua na say hospital bills settlement o ka chere say you know say o de ma me na chere na fe na ekoba sa o de ma no kan den and ye ne de say o de ma me say o se menye o ko ne nchen ekoka den no kan say 30,000 me ko kan say sesia no yale ne ba ye na ye no eka no akoduru be say 7 to 80 inti no me say 7 to 80 ye den 700 million yare a wo yare ho ka no ye ja yare ben mame yare ben me di gi eso di efo na ntimi ansa me yade na me say yare ben me ntimi hu na de na ye o eno an se me tiwo se ya na me fon
because 80,000 yare a whole and from sofu be our year Dankaba sofu. One and or Jimmy Queen. And I'm saying a yare bang. Now we are the Diana Yao. And one is a me from mean to me D. On Yare, baby, I know ya. Deputy. And so grant me a Yanis the same more. Mary's ascending so no one can be franoa. Ubeti Yameno. And ma into me resemble the crisis. I met my say. Na who na your powder chitin so bia me frana wo metinya mene enti eno no yare be bosome sen nya be bosome mienu eti bosome mienu na wo bo ka 80,000 aha no ko ayino wo sofo no ko apokura ho no de ne 75 sen 7,500 75 million ena de aka the hospital ho no ma me da ho no 800 million asama na 80 million 800 million asama na yare wo mu nim no be den na wa boss aka no ene yetimi traduro ya people ni bi kra bi a metimi ya omtimi traduro e de ma wo mu koto duro no kra ba na sa be da ho kwa this I can almost 80,000 cedis no wo ye de ne tua ai ya na medical ka cho se medical ne kosi awowa great nyankopon Ghana koko nyankopon so ye madom tama ekoba asa no pepepe so na ye free 7 million 5 million na ko 30 no tina che se di na na che se ne minya bag mienu no kra na ne teso ba me de take akra ye no na me ma me malizi mesre wa peke call no na ye ni nkomo no obi ye adwuma 35 years se woni na anya agreement bia no a eye sebu akwan bi na wo pese ofa so ebu na no nti na nka me bese metie won so de na papa otimi no obi ye adwuma 35 years bo so me wontua oka o se still metie adwuma ni mu oh se no na chese me no na me so me mistake esu na nya mistake chese me di kan wura mu chobo nkakra enti no wo phone ringing tone no fa hwe mic ni ma me na omunti bi esu aya na dia o dia hwe mic na no mati bi esu me no ona na bi su ana na bi ase wai asemo ti eja na wunya nchobo bi tete ana se denti na 35 ni nyina to anu nji aka de tie ne se won se me ka se eye photo no adwuma no enti betimi aba se wo kwa na beba no a wo so be ka se wo hia ayi bi picture bi yende de yenye no wo enye ye adwuma mu ho ne ye no na me maje na me de akọ abeton e de amaw na se won so wo na se me so me wo ha de me so minya na wo ye side business e wo se na wunya mfaso enti na wan pre akatua no na wunya kakra enti na wan pre akatua no etu de malizi ya fra na wo se won fa ye wie na still ye nya na ye bebo na akọ ne nche se wo Ghana ha haya hefa buadi tag buadi he ye beko ne nche na ye ne na akọhwe se bosumi bia nka otua oka 1,000 and I say even 500 kram pass also when the odema was chop money absolutely na so share me de furu ka be ko ba anu bosumi nasa mate adwuma panimfo ya na edru ba bi a momma mani na ho wo niema bi nso ho we na ya na emma kronosem eba wa adwuma mu bebre no wo fa adwuma ye ni wono na sika ne ba ne nsam wono a day to day run and se ne ade enti se wantua ne kai a obewia wo o ma me no aba okwa edu se we wia ne da ebi si da good sika so kra o de ma me sika me no wode ba me koto okra sika no so ekra mitimi otimi ma me ebi 3 billion fa koto ha we 500 fa ko bank ni nyina so emi ana me di kura de kokko yes ani ma ni nyina na senka ya de se me no me ne ye no na ka me bo no kro no wo mu akanya se sika no bi na ka se me wia so ebie ni hono Martin tu dia mayenya abotre mama Elise se wo hwa ni fie no wadu be sen sisi a wo be 70 wanyini ni fie no kwa ni mu nti malizi mistake a wo ye no ebia na eno abi nso na wono nso ye mu nyina no agreement ho asem bia ama mutirim ba 2.1 billion na wo kan de wo fa no odin ano ode too much me meka no kra kire wo anu de na so nya de sa o eti ye ne maame ni be hia na ye nyina ya hwe ye behwe de beboa wo na ya hwe de beboa maame no so ye hwe se won ko na be benefit wo sa asem we what you say eti ye behwe na ya hwe de beboa na malizi wo de case na ma lawyer
iti ba ne se na ye ball lawyer dia ye se oti ni suwe malizi senka de nka lawyer de nka wunsuro ye se malizi se na koma wasu a mesre wa nyabotre na we ni case we tietia break ye tietia break abusuafo maame no anyade also mfa abrante ni sika no emfemma no nanka ya abrante no didi maame ya se oye adwuma nanka wanfa adwuma ni sika no amfa ma na anka ne bubefu na moyi na di nso mfa abrante ni sika amfemma no nonko ni baby din nonko ni baby na mo se ise kwasebu se odidi obi a eye ne ya se enya ha no odi beba ebia na kwakọ ye obi boni bi na no nso kwakọ ye nsem bebre nso mfa abrante ni sika amfemma no na etu nkwatwere baby atwene na nkwatwere baby atwene na abrante ni nam ni baby no nso nam ni baby ye mpa bodi na keke bia enti ofa abrante ni sika amfemma no nso nhwemunye na adwuma din obu anso no obi ye adwuma kwasebu wona afon opese obu kwasento no nhihye adwuma no ho mra bia ehianse enye we yaso no di sika no amount so odi betu amount pore no ni asem no enti so kwa kopa adwuma na se nipa no fa na adwuma ma kire no se adwuma no hihye ewo huniye ofom nso dia na ne ye do be fam na kwaso nso so si en kire no obiara enhu na afenso nipa ne be ye adwuma tua ne ka emane enye wadwe so nipa wo ye na adwuma nti o time ya opa bia no na obetua ne ka da bi ema wo ma ye nyesa obi obefe na adwuma bia no atua ne ka sebi ya bibia be da na kanso eba so eba kra na emu adwuma ne kra no ekoso de ma medu besia mesoso be like no a share no a comment so di ama me na obi enso we mia adama ne so no notify se bia videos bia me ye bia no obenye bi ahwe makra